راگهاندن نینێکا مڵەتایە و ji bo راگهاندنێکە ئازاد و fêrkirina hejmarek ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê yê li Kampa Domîz Sendîka Rojnamevanên Kurdistana Sûriya û digel hevkariya Sentera Cegerxwîn ya Rewşenbîrî rabû bi fêrkirina xoleyeka ragihandinê ji bo heftê gencên Kampa Domîz û bi amedebûna Ciwan Mêranî nexîbê sendîkê û Mesûd Hamed sekretêrê sendîkê rîbana qusandina destpêkirina xolê hat vequsandin û du yekemîn semînar hat pêşkêşkirin ji aliyên Rêzan Osman mamostayê beşê ragihandinê li Zankowa Salaheddîn هوليري ام وك سندیکا روزنامه‌وان کردستان سوریه ام رابین کو خولکیه پیگهندنا راگهندنی الکامپا دومیز وکن بسرپرشتیا حواله ما هجا یکیش دامزرینری سندیکا ما مصطفی جمیل هاتنا ما براستی ایرو افچالاکیه یکیش زنجیره و چالاکیین من راگهندنینا کو سندیکا وکو ارکی خود بینه وەکو سنتەرە جێگەرخوینی هەرشۆنبێری لە کەمپا دۆمیز ئەم پیرۆست دکەن بڤی کارێک و سندیکا ڕۆژنامەوانین ڕۆژاوای کوردستانی پێرا بووە بە هەفکاری لکە سنتەرە جێگەرخوین ڕاستی کارێکی پیرۆزە و ئەم هێویدارن و ئەف گەنجیمە مافەکی باش ژێ ببینن و دەمێ پێشدا کاربن پشتگیریکی ji bo Rojavayê Kurdistanê bikin û em hêviya serkeftina ji war dixwazin. Ez hêvê me mikarîbe ku alîkarîge dayîbe ve kadrên ragihandina Rojavayê Kurdistanê derbarê raporta hewaliyê û ya televîzyonî de raporta televîzyonî de û karîbe xizmeta kadrên ragihandiniya Rojava bike bikaribe kadrigî têgihişt û pêşkeftî profesyonel ji bo Rojava amade bikin heta demek baştir. Xoleya ragihandinê wê heftiyekê berdewam kê li Sentera Cegerxwîn û çendîn semînar wê werin pêşkêşkirin ji layên hejmarek ji mamosteyên beşê ragihandinê.